Munyo ne pudek mit ne buat salah so yang dengar dah syah. Agaji melasah munyo salah ibut perah ban mit. Pelan mit beda cara me kompong karakah. Pelan mit tabak salah ibut. Munyo butoi jut. Munyo salah ibut hanya pudek mit tak cara. Ada engkau yang lagak-lagak tu hana trik ke buat. Tengah mata urang rame-rame kagul lemit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lagak-lagak tu habis gua urang sadaqallahul azim. Ibadah dan mayak yang batat-batat nah. Ji junya kamu buat ji po 12 tu qalu ada buduna. Ingin le terjem kaum mak yang kalau nak berdoa sau kajian nak berdoa jeng apa pun inna sikan buat di kampung man. Yang kajian dia tham namanya. Nak arahkan ni. Makanya menurut yang tua-tua makin hanjit nebut makin le pahala. Yang pertama pahala hek. Karena hek tak benebut. In alih penun yubare in nyan in mentang fijum ru'uh laulai duit nyan pahala hek saboh bila Allah. Yang kedua pahala mula-ulang in 3 in wago makin le mulang makin le pahala. Tapi kusuh kurang hanjut. Tapi yang jujur ulah-ulah in ya ulah-ulah hanjut Berarti yang mana ada tunggu rezeki yang you buat okar rezeki. Hana tarumpok pahala bonus dia. Sebab so yang buat bulan Ramadan, sabah huruf tak buat melipat-lipat ganda pahala. Tengkulung hanjut. Hande hukalan le Quran. Munyo kebit hande le kalang Quran, baca surat Al-Ikhlas kolang dia. Nyorinan tengah ku bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakau tengah dia Bismillahirrahmanirrahim Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lakau iblis bela sama dia kalau meninggal. So yang baca surat Al-Ikhlas 3 gebi pahala tak baca 10 Quran. So yang baca 2 20 Quran. So yang baca 10 Quran. Maka ji 3 kulhu 10 Quran, 2 kulhu 20.